Be abladia bi mi fala nyekemba wo channel na ko ngene nke oblahi nani da mo bia ba agbasane ame ye mo kwakwa ni ameke wa share ni ifi ake no na me fio amefi ni ko kwakwa ni isake mo fia mo ana especially ye na me jame ba hu ehia wa ofa na cho mi ni an mi jogbe cho mi ni ajete ni bo ta cho boten mo cho mi ma no ko fiji ma okay ni bo wen ma cho mi ni ajete ta cho nye ten ni menye je mi ni fio to mo bin watch we she organization eji take me to Lascalas take me to Lascalas yeah take me to Lascalas okay non-profitable organization that's an NGO by him okay NGO ni wo fio ke wa akuchuwe ke like okay wa me or starting in 5 years ago 5 years ago nya je afie no money ni wo je nshini o fio ni kenuku 4 years ago election ona ke fi to mo yiti ku ya mi wo afi peace walk okay wo wule one Ghana one PP. Oh, okay, okay. One Ghana, one like people. Ghana shika, one Ghana city say. Da biji. Oh many oh Ghana be way come one. Okay, one Ghana. Be Ghana come wo yo. Me come no yo. Mani ma fi Ghana mu ko ba fi ayi nya Hausa ni wo yo machine like that. Oh, me 4 years ago. 4 years ago. But then what about me tell people me no nye pe achonye take me to Lascalas. Me Lascalas ji hekuni like be ale Lascalas wa be ni me ye mi na me fafan be kani bi ni o expect aka o ke amete man se ke she bi kwa meba shia because me ye this anawa je Lascalas pe shin hey she fi oton wa show ye Lascalas yo ke ekule ta flache o je abuma adin po if I know je I go school him you must thank you so far I know je techno ba show ye Lascalas oh yeah okay sha fi 3 years first ba she kwa ba don okay o da bi ni na e fi to mo ye ase ni bi ke bi won ya kuchu em ni sa ka wa me ye question is na wa go ba ko plan na okay go ba fi homecoming oh okay kuni me come ba then one ha me message ni okay wo yo na me wa lele mo ba fi homecoming na basan kan bi she ba she ekwe ko na ke homecoming after na fi homecoming ni bi ebun gbe ku ene onke ba wo do wa ka 2020 because of corona it was lockdown can be affect mo ni fi mo backlash the backlash feel bi an anyone have corona te wo to ni me ana ali ake still we ni mi she ni we lolo wo kaji amen na we set no ni wo ni okay no ke chano ni nyime wie no take me to Lascalas me mene buti bi ni wo yi ni je luko bonyo ni wo fun ni won che mo fiam ko ba so ye Lascalas boy at least o banyo ojuin ni ko no ke sha fi no ko banyo chi obenke no ko ewu no fiam no aye e ko banyo je e konkulu no ba si bobo no baba ko ni pi baba ni pi baba fi me ni puni ba so ye Lascalas wow che mo fiam okay after 4 years ni the last year fe last 4 years homecoming ni egbe na o ba fi good old days enu ke ha onupa ni amedara okay me ni amehi efa tomo 50 60 plus ni okay o fi live band ha me wow ni no we anukwale po keke bullet band ameye bu awa ameba fi ha wo free na mehi wonu kupra ni majo amake amba wa jinche ni po keke tutuntu ele bi ni bi ni wo fi o like wo fi o e ba mi ha wa she afi kumi ona yo won cheme mita ma bi ake dama wo baba je mita ma bi ake e wo nya group nya cho nya NGO mini like nya feel aside work ke like okay wo feel donations children's home okay yeah tomo 2 years ago wo fi kinky party teshi children's home okay no ji wo first meneni wo fi charitable women kuni wo fi oh very successful if you find wa jinche side out or feel clean up exercise ni BP ni like ke hakoni ehani ekomefe mo ke abanye ke mo konta we ba join ni mini gbe no mo ba chon alo ke mo konta we ba wanye nwe kole
den fio ne ba chinye say here wa jinche well on pe mo fi am okay nuku be special na fio ake jawo conform so fi no okay walk into mo fi am provided no ye ni mi shele no fi no yo ba nyo keba ona shi was mo bin pram ko mi ake ibele gidigidi ibele manage onukwa woke mo fi am ye fine woke mo fi am fi oni na anukwale wa woye wonumu kume niji Mr. Francis Ashite ama ni mo fi am chole bite keje bini woke ni neba didi 2019 di emoni nemi egmeko even wo bie neba pojenche le sponsor woke ba bie ni wow if it mo le un lepe woke mo konta ba fite he aloni wani beka she temo ba fete ni ba channel nye social media nye Facebook yeah we social media we take me to Lascalas homecoming social media we Facebook, Instagram, Twitter. YouTube le. We YouTube le. Yeah, okay. We YouTube le. E wona mesko dweleje ni kemu konta o twa nye ibo ko me dweleje ni mo ba nye twa. Not really yake. She ba nye mo ba nye DM nye. Ke ba nye DM wo. Allo wo ba nye wo numbers ni mo ba nye twa. Okay, wo keke na ma angmejela. Oh, okay. Number 0244 038509. Get try over direct like amuni e ani na no fi na le no nye be mumu na makoke kule moko enye the same number meaning be yo no Ruben Ajete boy. Oh, okay. Wow. Be ablade abi nye to emfa amenfe no kokokwa wo fa na omo ni kaji oye wa moko alo smonu o fata mehini amechunu chumokokpa gbeka like na mana ka hwe den obanye otwa she this year mini ya no this year mini nye fear poten this year ya fe election year ke okoyin ba wo mi this year ne tension ye mi wa especially any woje tension ye je mi wa last 4 years no wo fe ekudo ni bi like yan ni bi ayejo because no wo te wo ke wo ha me informations wo me nga ni mi umbutu na meko menga le kenyo moko ba ta eku ni ba muska ni ba ke o ke mene afigidi ka te bi ajemene da bi e wa ma no ya because after election wo no ji wo ekolo o ke moko ba bi chefta ekolo ka avote tan o wa nyo ya mo yin ko onyo ya mo yin ekolo le no ke mo ya pe ona no wo yo ene me fe e chon me mi ne ko nye ke fita because as I want nano ni nye call me ni ha ni nye pe jo ni bi ai tamo be ni imbra chon ye ni ke true work or advice on me ka wonye teje Lascalas ni wa start ye na ba gbe na ye park no afio show ake or mount stage na wo mo fia mo nga ko le ke drinks fio ko ye ke ni bi fia mo ta shake no ko fio sele na fio wo na wo be na ta shi na anu ni la wonga eke mo fia mo ba no ke wo wiemu eko isa be kan bia ne ko bia ni ba ko me no jit mo be ni bra chon ye ni wie ba le ke no chon ye eko le to mo be ni wo du machine enya mi ni alo eko le nya nyoji mi ko le mo ko ina le en hale no ko true na kan no ni mo en hale eko le ba asumo na kan mo fe nya wi nya machine le ni yo wo ti wo na kan wi mo fe wo ke choso wo nya me ke drag to mo be mi wi ake wo nya me bibi ye ekumeni je no bia na me le no ni ya abanya la ka bomu ekula ka chufa ko iba 225 ekwa ka tramo aka neke ba ni bomu ya ko kele wi den che enu wo educator me aba na kan ni bi efe ko ni sebita frache ameji wo se kole wo ya yen na ma me wo se na ma me ko wo se because aka egbejole li aka se fiti e wo na ma ko wo se wo small ni wo tron the platform ne no ni wo ka wu amenga ko ni wo se sebita frache e ka bala ke wo afi yen ni lo egboyi wo kaji ambanu wo second time you go be osani fio no yin ke ha me this year no nya ba fe maybe na ba fe ni ningme this year no feel like 30th November last 4 years we feel ye teshin mi pe we feel ye teshin mi pe we boli teshin pe but this time around we work one Ghana one people allo Ghana loves peace one jin she teshin wa gbina en one town park okay we work en wa chapa she want her let us get the labadi usu especially niken parliamentary candidates yeah what am letters kuna me feta nye na me feta way because I'm a leaders ni woko ami
yo keji ameba number preach peace any mass money Ghana sumo Me about to ma fi team any canon Ghana sumo to enjoy. Okay, this year team Kano. Okay, last 4 years I was one Ghana, one people. This time Ghana love peace. Ghana love peace. Oh wow. Okay, no angmanye atadi. Yeah. Oh, mo. Okay. Koni amei chi benke won kwa me fai. Ame ba koni amba wie peace any mass mo because in be sure ake leader ku ye ni a plan war lo loko basa. Yo ke bani ba wi ake ulele this year election during the election before during and after the election oto basa because Ghana pay oyo keji basa aba chale imbo ya ai koshka kan banke isha ona ni o no mami o no we kunjo advice ko ni soldier fo ni ko ken ham no me pon ken nyamineta so ni ke wa ikomo do ko mi ni ba ke woji this year election waka allow ni gidigidi ba because ke gidigidi ba o ba na no ni osumo ni ona anokole le soldier fo ni oni amete peacekeeping yeah anokole wole jeni apa ni wole nche wole Ghana smo to enjoy anokole Ghana le was mo to enjoy wo nuji no ni nye fio ma ke nye mbomode ake nye ba shi no ni nye yo fe nye ba ta shi nye ke nye dwen ba fe ko mi ni nye ba che nye ifio ni nye ba pa nuku leke be nye sa ke adwere nye wa because nye bomode bia na mofia mo ake je le mi wa mofia mo ndwen no ne ba ye ke o ba shi leka ni bi e fe no ba hin ni ba dwen ma fe ye be nye bomode make nye radon ake ina nye unye nklama ne no nye radon kenye tie fan bi onye ka ma ake wo ngame ma bi nya wo supporter me ni wo check am out here am social media ke bi e share wo ba ko ke de kan ba ngme mi kometo e ma ba wo ba cover few ona ni wo ke wo ba gbe na this year atali ni wo ke ya ni okay bi ejeme o mo to okay no to wo ahon alo for free komenye when say wo feel free shi anukwale wole nche wono shishi yeah yo 50 cedis per okay ni fi your delivery can be for na ka twala kan number ni wo ke wono o ba nyo o twa number no e ko 0244 038509 okay ko twa na kan number no wini ba she no o fa ne ablari abi be wo kanya ba wa bi nyera don ake nyenye fitenye be nye kwa wo o fa ne mu no ni mama fe ni manye nke wa ne e wo nya wo supporter be conclude kanya ba pe ngba ji ni yi aka ganyobi o laba wo peace out.